Wei na ki presiden ba pau nam haka perthei mo udai u George Washington ka history ka ong borobor ba ka Amerika ka US kan nomyo presiden syu kum u George Washington namar ba udai u briu u ba Shempang udai u briu ba stad udai u briu uba yar ka jing mut jing perkhat udair ubriu uba jamnud uba lui uba dap la ka jing iej baru haju ka por ka history ka ong udair ubriu u presiden uba perking hadu kata na kata katau kisay ong borobor enam yo presiden kumu George Washington hadu ba ki khot yu ba udai ukpa jong kari Amerika kata kada kicing kraw jong neu presiden jong ka Amerika hakawai kapor kadba ki khot u khot bamja haying lajong mo yaki nong sensyar jong kiri ba per laong ba wei u briu no po France u menteri na po France u wan shaying jong u ban wan yakendu yu ban ya bamja lang haying kata kicing kraw jong tau presiden uta u menteri na po France udap da kajin sokmen but ulik nang ban lek bamja shiying jong uneu presiden George Washington da kowe kajing mudru ba ukwa ban ya kendu ya ka kemi jong George Washington ten dala dep kata kabam kasa dala dep kata kajinya kawai uneu menteri na po France ulek ya kendu ya ka kemi jong George Washington but udon kowe kajing keli uong kumno pi penhe pensan yo George Washington nadu dangret pilaan menyatu ya kata kakmi ya kajin le rain bakat u menteri jong ka France u kren ya ka kamnang syu ban jebab ka ong tang kawe ka sur tang kawe ka kentin ka ong nadu bo dangret ngahikai yo George ban skor nadu bo dangret ngahikai yo George ban skor padai kata kaba penlong briu man briu yu kat hadu kane kakerdan kabaudon mentah kajin skor kadai ke kabangi smoru ha ka liturgi jong mentah kasngi utrai baar ha ka porlen kajin skor nadu kajin pule ka benengkong lagi kitab Genesis ngiyo smokumno mene ublei ukren ya u Abraham ba udai ban skor bad buun ko ngu kenang buun poi syakata kari kebalakular hakajin pula ke baaru u Paulus apostol u pensyai syusyu ya u Timothy yano ban syakor ya u Jisu namar bau Jisu udai unong penim bar unong suspa jungi bar ka gospel ke bangi dang syut dep pule menta kasur kabami nau pa kadai kata uong to skor yu uneu long ukun ubanga ije to skor yu na kata katau ha kane kasngi baar jong katayo ha ka porlen kabalang ka khot ka wer yang ngabadi pi ko men ko para hatongi la mo ban skor hatongi skor mo yau Jisu hatongi skor mo yaki prophet hatongi skor mo yaki an jong kabalang yaki an jong kaimlang kasalang hatongi skor mo yaki an jong kajela jong kari habang apej ya kajing long jong kaimlang kasalang jongi kani kaba ngasngotu babun na pedang jonga bat jong pi ngim skor na kata kadaw kajala jongi kapoy siya ka jersey kajing im Kristan jongi kapoy siya ka jersey namar ba ngim don por ban skor habaw blay mene ukren haba kasur mene ka kren ya kidugi apostol kibadon hajrong jong ulum kaong to skor ya u kat baha kane ka juk junga bajung pi menta ngi skor om dei ya u
Henry ya babun kisur ki bawan na kadiang, kisur ki bawan na kamon, kisur ki bawan na syadin, kisur ki bawan na syakmat. Hadu ba ngim don por ban sngap ban syakor ya nakata daw ken kumangong kajasi kadang kendrei hakaji im jungi kum ki Kristan kajasi kadang kendrei hakaji im jungi hagane ka imlang kasalang jungi namar ngim don por ban syakor ya nakata daw ngatharai kabalang kakot kaweri nga badyapi ban puson janai kini kintin kibau Jisu kibau blay Ukren bangin syakor ya Jisu nganut benong ya kane ngim syakor namar ba ladangi syakor ya Jisu nginom klim ladangi syakor ya Jisu nginom tok ladangi syakor ya Jisu nginom krensi ladangi syakor ya Jisu ngim arsap ladangi syakor ya Jisu nginom longruk ki babamsap Henry kini baro ki ja hakajing im jungi sedang nadu ki ba halor syadu ki barit ki baria kane ka jersi ka kendrei namar ngim don por ban syakor yau Jisu ban syakor yau neu kun ubaid jong ublei nakata daw ngim hakajing pos new ngikren sepang kajing ya kabalang ngikren sepang kajing ya kajaj benriu hakini kis ngi pios ngob ha kata kajing mo ka ketin ya kajaj benriu ya kajaj benriu ngim kajing pos niu bangiong bangi ya kabalang kabong bangi ya kajaj benriu ngilongkum kitu kesendan ngilongkum u Petrus ngilongkum u Jakob kum Yohanes meneh ka gospel kiim kajing pos niu hadu bagi kren rumah u Petrus ukren rumah wong ngin thau lightly ka ying ka way me ka way Moses ka way Elijah ngim hakajing pos niu baling im hakajing pos niu namar ba ngi sngap tang ya kisur kibawan nakamon nakadiang kibawan naka social media kibawan nau tau pastor nau tau pedar nau tau ta ngi im hakajing pos niu ngim syakor ya Jisu kei kabal pelongi ngabandong bangim don ke por ban syakor ya Jisu namar bunsin ngikum kita ki Kristen ngim don por wat ban pli ya ke Bible ngim don por ban poi syaki sakramen ngidon ke por ban pelut sau kentasan kentah ke pej ke television lane ban pej ho mobile Henry ban pelut por she second ban pli ka Bible ngim don de hatongi syakor sa yaw blay hatongi syakor sa yaw Jisu nakata daw kay ngiim hakajing pos ni kum Petrus ngiim hakajing kren rumah kum Petrus namar ba ngim don kata ke por ban syakor yaw Jisu tengah tarai hakum kene ka sengi ngilapoy siya kata yaw baar hakane ka porlen kata ka bau Jisu khot uwer yang abat japi bangin syakori kata ka ba kabalang khot ka wer yang abat japi bangin syakori Jisu dah ka bangin penlut por keng ban sngap ban pule ya ka tin jong ublei om tang ya kisur ki bawan haki social media ne haki television ne haki way haki jinglor ni ne haki way ki jing kren jong uneu tai Henry syakor ya ka tin jong ublei kenang bangin yo ya kata ke burom ke bau Jisu yu la peni ki apostol kajing palang ke burom ngirugin yo kata tang ladangi syakor yu eniro yo Jisu Kristus junom amen.